uwo nta wundi ni Nicolas Sebwato wo muri Mukura. Umukiza Obedi. Umukiza Obedi wanahamagaye mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Mukura Victory Sport ukina ku ruhande rw'iburyo muri ba myugariro. Niyo mugabo Claude, kapiteni w'ikipe ya PRFC, akaba akina ku ruhande rw'ibumoso aho bita kuri gatatu. Niyigena Clement, n'umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club, ari no guhatanira mu bakinnyi beza ba shampiyona, akaba akina mu mutima wa defense mu ikipe ya PRFC. Youssou Diagne, uyu ni myugariro w'ikipe ya Rayon Sport. Henry Msanga, uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Police FC. Ruboneka Bosco, akina ikipe ya APR Football Club, ndetse ari ku rutonde rw'abakinnyi batageze muri batatu ba mbere bagomba gutoranyamo umukinnyi umwaka kuri mugoroba. Memta Boateng, uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Mukura Victory Sport, abamuzi neza nabo bahuye muri shampiyona. Forganye, uyu ni rutahizamu ikipe wa Rayon Sport wakomwe mu nkokora n'imvune yagize. Sheikh Jibril Ouattara, rutahizamu ikipe ya PRFC, yatsinze ibitego 12 muri mwaka w'imikino watangiye igice cya kabiri cya shampiyona. ndetse na Umar Abba niwe twarebaga mu kanya gato. Aba ni nabo bari bahatanye nawe mu gice cy'ubusatirizi mu batsinze ibitego byinshi, akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Bugesera Football Club. Duhamagarire rero abagiye kuza kubashyikiriza ibihembo. abagiye kubashyikiriza ibihembo nta wundi harimo chairman wa Rwanda Premier League ndetse na president wa Ferwafa. Reka tubasabe bajye juru batera intambwe begera aba bakinnyi, maze babakobwa bacu baragenda badufasha babashyikiriza ibikombe by'aba bakinnyi, nabo bagenda babibaduhera. Felicitation rero, aba ni abakinnyi 11 bagize ikipe y'umwaka 2024-2025 muri shampiyona y'u Rwanda. Mumfashe duhuze ibiganza byombi tubashimire cyane kuko bahize abakinnyi benshi amagana n'amagana mu bakinnyi bakinaga muri shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka. Duheruka gushyiraho akadomo yegukanywe n'ikipe ya APR Football Club. Felicitation rero, mudufashe mubangutse ibyo bihembo kugira ngo tubishyikirize 11 beza. Ese 11 beza mwabonye ko harimo n'abakapiteni? Ninde uza kuba kapiteni w'iyi 11 ya Rwanda Premier League y'uyu mwaka? Ninde uza kuba kapiteni? Sebwato. Bakapiteni biganjemo hano n'abarutahizamu bose barahari. Yego, reka dufate ifoto y'urwibutso. Tubongera amashyi menshi cyane. Big round of applause. On applaudit bien fort pour les 11 meilleurs joueurs de la saison 2024-2025. La meilleure équipe, comme on dit. Thank you very much, everyone. Yes, let's take another picture together. A quick one for the road. Warakoze cyane. Thank you very much. Tubongera amashyi. Merci Félicitations infiniment. cyane ku ikipe y'umwaka ya shampiyona. Hanyuma kandi muri uyu mwanya tugiye kwinjira mu cyiciro cy'umutoza wahize abandi, umutoza w'umwaka. And now, ladies and gentlemen, we are going to find out who was the best coach of the season. Qui était le meilleur coach, entraîneur de la saison 2024-2025.
bari batatu bahataniye iki gihembo. Reka nanone dusabe president wa Ferwafa ndetse na MD wa RFI ko umwagejuru mugatera intambwe mukadusanga hano kuri podium kugira ngo duhishurirwe wabaye best coach ndetse n'igihembo yagenewe tukimushyikiriza. Babakobwa beza badufashe bigize hino iri envelope kugira ngo tumenye ninde mutoza w'umwaka w'imikino. Muri abatoza batatu mwabonaga harimo Darkonovic, Robertinho ndetse n'umutoza Shaban Mbarushimana. Ninde mutoza w'umwaka 2024-2025 kuko wari umwaka utoroshye habe namba ni championnat twagizemo abatoza benshi basezerewe. Ninde mutoza wa sezo ya 2024-2025 bwana president w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Best coach Darkonovic. Darkonovic niwe mutoza w'umwaka. Uyu ni umutoza watozaga ikipe ya Apel Football Club mu minsi azwi. Uyarazwi. Ahubwo wamfasha tugahamagara baza kumuhemba. Watsinze ibitego byinshi arazwi. Jean Chrysostome Sembagare ndetse na Bwana Charles Habonimana MD wa Rwanda Airports Company. Semba wa Semba yakiniye ikipe imwe rukumbi mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport ayikinira mu mwaka w'1984 kugeza mu mwaka w'1994. Mu mwaka w'1995 yerekeje mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akinira ikipe ya Mai Moto. Nyuma yaho ahava yerekeza mu gihugu cy'u Burundi akinira ikipe ya Interstars. Semba wa Semba uyu ni wa wundi mujya mwumva baririmba mu ndirimbo y'ikipe ya Rayon Sport bagira bati mbabarira mbabarira gutsinda Rayon Sport bisaba ubuhanga. Reka dusaba ufite envelope uyu mukobwa mwiza natera intambwe ayishyikirize Sembagare kugira ngo adufashe kuduhishurira uwegukanye iki gihembo. Uri bwegukane iki gihembo watsinze ibitego byinshi kurusha abandi, uwo ninde? Ndabasuhuje mwese. Uwatsinze ibitego byinshi mu shampiyona dusoje ni Omar Abba. Omar Abba yatsinze ibitego 17 muri shampiyona y'u Rwanda. Hanyuma kandi yakinira ikipe ya Bugesera Football Club. Uyu ni umukinnyi wo kwitega mu mwaka utaha imikino kuko yaje shampiyona yaratangiye ariko araza ahigika abandi barimo Fornganye waje kuvunika, mu gihe kandi yarahanganye n'abandi bakinyi barimo Jibril Ouattara we watsinze ibitego 12 mu mwaka w'imikino. By'umwihariko n'abakinyi bose batatangiranye na shampiyona ariko bahiga abandi mu gutsinda ibitego byinshi. Felicitation cyane kuri Omar Waba from Nigeria. Akoze cyane MD wa Rwanda Airports Company. Kuri uyu munsi yahagarariwe n'abashinzwe finance muri icyo kigo. Reka tubasabe dutere intambwe mudufashe mu mushyikirize iki gikombe. You can come back here in the middle. There you go. Omar Abba, all the way from Nigeria. Thank you very much indeed. Murakoze cyane bavandimwe. Barakoze cyane kuduhembera Omar Abba wahize abandi gutsinda ibitego byinshi mu mwaka w'imikino 2024-2025. Amashyi menshi cyane nanone kuri Omar Abba. Mu gihe Omar Abba amanuka Ryan Mans nyemerera turebere hamwe abakinyi 11 bahize abandi benshi muri mu equipe 16 yakinye shampiyona y'u Rwanda. 11 bahize abandi ni bande? Twaba dufite video ibagaragaza cyangwa se reka abari twe tubavuga? Ngira ngo nitwe turi bugombe kubavuga. Reka duhere ku wa mbere.